شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بركات رمضان ما هو نمومك جاب فوا هندو ألون من إمّة ماچا فرض وفوا ورا ماتيوري ألوك من إباوي. ಅದೇ ಅಳುಕಮುಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಅಳುನ್ಮೆನ್ ಎಮ್ಮೆನ್ ಉಂಗೆನಿ ದಸ್ಕುರುಂ ಮುಹಿಮ್ ಅಳುಕಮೆನ್ ಎಬಾವಿ ಎಹನಿ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ರೋದೆಯ ವಿಧಿಗೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫರ್ದು ಕುರವ್ವ ಫವ ಅಳುಕಮುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನಿಗೆಂದೆ ಫಿತುರು ಝಕಾತುಗೆ ಅಳುಕ ಅದೇ ಫಿತುರು ಝಕಾತಕಿ ei ಫರ್ದು ಝಕಾತುಗೆ ತೆರೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ಅಳುಕಮೆ ಫರ್ದು ಝಕಾ ಬೆಹಿಗೆಂದನಿ ದೆಬಯಕ ಎಗೊತುಂ ಬಲಾರುಗ ಎಬ್ಬಯಕಿ ಮುದಲುಗೆ ಝಕಾಯ್ ei waki baavettage mudaluge nisob hamave haru hamaw magulige e baavettakun neruma sharuga kandalugen wa minwaru ege haggu verina ada kurumattaka kandali fawa zakat hama egota den oti fitru zakat gulifawani kurimes denne faden ramadan mahoge mi mativeri mayan alukama ade e nama visnalumum ves engegen deva fitru mi kalima gulifa miwani ರೋದೆಯ ಏನಿ ರೋದ ವೆರಿಯ ರೋದ ವಿಲ್ಲ ಹಿಂದುಗ ರೋದ ವಿಲ್ಲು ಮಾರೇಬೋಗ ಕಿಯ ನಮಕಿ ಅಲ್ ಇಫ್ತಾರ್ಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ರೋದ ವಿಲ್ಲು ಎಹೆಂ ಕಮು ಫಿತರ್ಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಐ ರೋದ ನೋತ ಸಿಯಾಮ್ಗೆ ಇದಿಕೊಳು ಮಾನ ಎಹೆಂ ಮಾ ರಮದಾನ್ ಮಾಗೆ ರೋದಾಗೆ ಅಳುಕಂ ಹಿಫಾ ನಿಮುಮ ವಿಧಿಗೆನ್ ಅದಾ ಕುರುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಂಡಾಳುವ ಫವಾ ಫರ್ದು ಝಕಾತುಗೆ ತೆರೆಂ ಹಿಮೆನೆ ಫಿತರು ಝಕಾತಕಿ रमदान महा बदलवे अदि एमहुगे एम्मे फहु दुआहुगे इरु ओसे फहुं एबही शव्वाल महुगे हंदु फेनुमम दांदे ए मीहा दुनियागा हुरज्जे मीहा गमेच अल्लाह सुब्हानहु व तआला फर्दु करवा फआलुकम अते फितरु ज़कातुगे मातिवेरिकम मैकम बला हिंदुगा ज़कान एगे जातुगा ए नफ्सुत तोहिरु कोद्दे अलुकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करवा फवे قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى माने कि तोहिर वे अदे मीहेगे वेरी रस्कलांगे इसमु फुल हंदुमको नमादु कुल मीहा कामयाब विजिकं कशवरे मी आयतुगे तफसीरुगा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह विदालु फवे मितागा ए फितरु ज़कात दिनुमा अदि ईद नमादु कुरुमुगे मच्चन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए इशारे कुरवा फवनी हमें गोता वाकिया बिन जर्राह रहिमहुल्लाह गारिहुन रिवावेगे में रमदान माहुगे फितरु ज़कात की रोद वेरिया या कुरेफा होरी कुफाफतकुन तोहिर को देखमे नमादुगा कुशु सजिदा जिहुम फदकमे नमादुगे उनिकं कुशु सजिदा फूबेदे फदन फितरु ज़कातुगे सबबुन रोद वेरियागे उनिकं फूबद्दादे अदे मिमानागा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस फुलवे इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा गारिहुम रिवायकिन वे एकदेगे फानु विदालवनी फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फित्र तुहरतन लिस-साइमी मिन अल-लग़वी वल-रफ़थि व तुअमतन लिल-मसाकीन माने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितर ज़कात फर्द कुरवी ಈ ರೋದವೆರಿಯ ಬುಣೆಫವ ನುರಂಗಳು ಬಸ್ತಕ ಅದಿ ಏನ ಕುರೈಫಾ ಹುವಾ ಫಾಫತಕುನ್ ತೋಹಿರು ಕುರ್ವನಿವಿ ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಮಿಸ್ಕೀನುನ್ನ ಲಿಬೆ ಕಾಣಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಐದು ನಮಾದುಗೆ ಕುರಿಂ ಅದಾಕೊಫಿ ಮೀಹಾ ಈ ಗಬೂಲ್ ವೇಗೆಂವ ಫಿತರು ಝಕಾತ ಈದು ನಮಾದ ಫಹುಗ ಏ ಝಕಾ ನೆರಿಜ್ಜೆ ಮೀಹಾಕಿ ಏ ಕುರೆ ದೇವೆನಿ ಸೊದಗಾತಕೆ ಬಹಿ ಫಿತರು ಝಕಾ ಅದಾ ಕುರುಮುಗೆ ಮೆ ಫಹು ವಗುತಕೆ ಈದು ನಮಾದ ಎವರೆ ದಸ್ಕೊಫಿ ನಮ e zakat nerunu kamuge vinamas evani mudalun kurave sodaga tekkamuge ade mi hadis fulugawa
waki baataka balala hinduga emme furtam kamaka meoti tuhratun lis-saim ege maane ki roda veriyage nafsu tohiru kodde kamake fitru zakataki egotun mina rafasuge maane ki roda veriyage dudum berwa fahish bastaka kamuga ibn asir rahimahullah vidalu fave ama fada man addaha qabla as-salati namaduge kurin ebay edu namaduge kurin ada ko fe mihan ada kurevuni fitru zakai fardu zakai ada kurani kamuga vegendane ومن ندى بعدها نماذج فرلسكو في مية فهي زكاة مقبولة أي صدقات أو ترين همنة صدقات كموجا منو منوانه فطر زكاة نرومج حكومة بدأ هندو قالوا كورين سيدا إشارة كوري فدا فطر زكاة كي فرض على كم رسول الله صلى الله عليه وسلم وني أمته كم فطر زكاة فرض بيجم واكم بيان كدفا يقولون كذا كفانو حديث ولا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر زكاة فرض كربي هذا فطر زكاة مي فرض وفاوا ميستكون بلا هندوغا فطر زكاة واجب وگمني كم مسلم وگمچ هذا අලුකන්ත තවග තරයක ගිනෆාර බාලිග් වේ බුද්ධි සලාමත් උහුරි මුස්ලිමක එෆදෙන් ඉබාද නමස් ෆිතුරු zakaataki මුදලා ගුලේ අලුකමෙක් කමුගා වාහින්දු මුස්ලිමුගේ තරෙන් කුඩ බොඩ එම්මෙන්ගේ මච්ච ෆිතුරු zakaa නෙරුම් වාජිබ් වෙගෙන් වේ ei ramadan mahoge e dua idu videre kafa baaki hunnana minware libifawa komme mihege macha fitru zakat nerum wajib wegen be ei mudalu zakata khilafa mudalu zakata kege nan e defa fada muda weringe macha mudaluge waki nisaben hamave adi aharu hamavu menuwi fardu walu kamennu namas fitru zakata ki e dua adi ere keuma kahana minwar hurefa baaki wa echen libe miha everge fudun teri komme mihege macha fardu wegen walu kame ابن عمر رضي الله عنهما قارون رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين معنى كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر زكاة فرض كرفية كادروغ صاعق منور نوتا شعيروغ صاعق منور مسلمون ترين මිනිවනුන්නා අලුන්නා අංහනුන්නා ෆිරිහනුන්නා আদি බැරි වැතක කුඩකුදින්නා බුඩති මීහුම් වෙස් හිමෙනිගෙන් දේ එහෙම් වීම අලුන් කුරින් ඉෂාරා කුරි ෆදෙන් මේ අලුකමකි කහබෝතක චා ගුලිෆාවා මුදලා ගුලිෆාවා අලුකම කමගා විහිදු තුත්තු කුජ්ජා ආදී බොඩු මිහාගේ මාෂා වෙස් මේ අලුකම් ෆරදු වෙගෙන් වේ හැම ගොත ෆිතුරු zakat වාජිබ් වනි මුස්ලිම කමගා වේ රමදාන් මාගේ ෆහු දුවහගේ ඉරු ඔස්සුම් දෙන් දුනියගේ හොරෙජ්ජ මිහෙ එගොතුම් බදා හිඳුගා رمضان mahoge e faho duaoge iru ossumuge kuriga duniya dukofawa mihege macha fitru zakat wajib wegennuwe eme ramadan mahoge terega alon mena baduwe umra dia divesako allah rahmet lavash ena duniya dukofi hemve ma e ramadan mahoge faho duaoge iru ossenden duniya gannetijjenama ege kurin ena duniya dukofawa na mena macha me alukan fardu wegennuwe ame fadan ramadan mahoge e fahu duahoge irosumge kurin ufamwa kujja fitru zakat nerum wajib wegennuwe eye kujja duhoge irosumge kurin enaya nennama ena e alukan wajibwa mihunge tereng himenegen nudative bay sahabin ramadan mahoge fahu deduhu fitru zakat neruwa kamuga riwa wegenwe en kamun fitru zakat ei eid duahoge riya adi ramadan moge fahu duha adege kurin edwas em ramadan moge ashavis nawavis mite duha adi eid vilere eid namaduge kurin anha wagutta ugaves nerun huddavegen wa zakat ade fitru zakatuge minwar badar fitru zakatuge minwaraki e nere bavatuge saa'ige minwar ade saa'ige minwaraki deyai jassa mushe nuwata aggotten heduma fahu alalewe minwarade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mushe miyadu e mushun ge demun ele waru e soa nabawi nota nabawi naaliyege minwaru eki gowamuga e naali minadumun tafatu adadu nukmen ade handuduge terenves tankole bodeti koffun hunna handula basmati handula ade non handula tafatu gengabade ehmwema aslu e soage minwaru shar'i naaliyakun minafa e kiradima anna adadalona balanjane ei gag gandaka 2 kilo bag adade ehme misalaka
bayen handulun 2 kilo 40 gram erekkamaku 2 kilo ba nerun ei fudigen wa minware ehwema handula hakura handula fusha mi de bawatum ves zaka nerevidana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun riwavegen ve ekadege faanu ummata fardu kurawwa fawani fitur zaka neruma kaabota ketin kamuga adi e nere bawettaves asabe kalunge arihun riwavegen ve egotun abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ge faratun riwavegen ve ekadefanu vidalwani timammen fitur zakatu ge gotuga neruni kaabota ketiri geteren sa'ige minware nota kaduruge sa'ige minware nota aqituge sa'ige minware nota hikibe mebis kaduruge sa'ige minware egotun badaruga e bayeko aamuko kaya ule goamuge bawetta uteren soayge minwaru nota e soayge minwaruge barudan e 2 kilo baakam galonu dennevige aggandaka e handulun nama ginafara mi shar'i naaliyege minwaraki 2 kilo baage minwaru henvima e minwaruge neru den hame gota mi kaabota ketin e fa e minwaru nere fagirunna sodaga korun e emme molu ituregen wa gotaki ehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga ekadege faanu amur kurwa fani fitru zakan godanun nuwata hima godanun nuwata barli nuwata shairuge nuwata mebis kaduru nuwata kaduruge baweta kutere hiki mebis kaduru nuwata kaduruge baweta kun soaege minwaru neruma fitru zakan hagguegen wa mihunna bada hinduga fitru zakan hagguegen wani mudaluge zakaves hagguegen wa mihunna egotun tawban suratuge fasdalas wanayatuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddewa fave zakan hagguwa gintita egotun e suratuge ayatuga wahi kurani fagirunna miskinunna zakan negumuge masakke kura amilunna alan islam wa mihunna darani verinna alum minimum kurumasha adi Allahge maga hangurama kura mujahidunna adi daturuge dingeteren haluge jehi maguge lifawa daturu verinna mifada misakunge macha emma fagirunna miskinunge macha mizakan ada kurum hudwegen ve hame gota fitru zakatuge bayin ahkam takabbalaruga hama eta bayegge fitru zakan e fagira kan ada kurum ve hudwegen ve misalaka timage ambidaringe matin nere fitru zakan e fagira kan e ba ada kuruma ki hama dini gotum e ga manalen ekkamenno e gotum balaruga timage mi ailaga beletun tere kharadu kurban hunna miya ki firimiha enage ambimiha darinna adi enage beletun tere kamge dashugawa masakatu mihe nuwata adi enum farate ki bamves fitru zaka nerum enage machan hudde vegenve adi ambidarinna nerum enage macha farudu vegenve hame gota geterega aila terega ebatibe miharu khadimunge gotuga masakat teringe gotuga ghairu muslimu sehvima ghairu muslimunge macha fitru zaka wajib vegenanu ene alun korin ishare kori fadan mi fardu zakatuge tereng himene alukame islami shariatuge hukumta game fani shahadatuge dekalima kiya eyan imam ve muslimunge macha egotun namada zakata roda hajj mi alukanta taqabul kurani islam deenuge hidayatuge tere wadefa mi ayan ekani emima gege emmenge faratun firimiya zakat nerunu kamuga vies egega gengule khadima ki ghairu muslim kamuga wanama enaya zakat ada kuraka nujehene enaya ki fardu zakat fardu vegen wa miyunge tere himene mihe kamuga nuative ade alonduge duaya ki mi ramadan mahoge alonmen kura he amalta Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurabu ade alonduge nasihata ki fitru zakan ege wagutuga neri adi ege hagwerin ada kura baykamuga alonmen vum adi ekamuge hiyo tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala alonmen naddebu hada wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh شهر